Sukela ngaqala kufunetela lelibandla ngadi ukuthi kumele ngithathe yini ngihlanganise nani kuze ngicale kwati lelibandla ngaqala ngahamba uma ngihamba bongigulela ngithuye abantu abambalamana ngahamba ngaya ngalamafambisa nginaye 500 rand ngahamba ngofunetela lo myemake emsanjoin lo make ngangamtholi ngabuya ngakhuphuka ngamuka ngihlala la inansi ngakhuphuka ngabuya silomake ubovuka ngo5 ude le into khona kukunika siwasho ngahlanganisa nangifika endlini ngathi lekusekutheni kakhulu ngathi 1+1 ngahlanganisa ngathatha le mali yami lebo nginayo 500 ngagibela ngahamba ngaye eMalalane ngofunetela office laMposto Ndlovu ngafika ngathenga iproduct ngalo 500 wami lobo nginayo ngathenga 2 yabo sawoti ngathenga nevika gel ngabuya ngathenga nelikhandlela lelibovu wangitshela lo sesi wathi likhandlela uma ngilayitha ngilayithe ngicishe amalight onke endlini sengiyakhuleka ngalo packet leli 1 lathi ingachela likhaya lonke uma ngiceda kuchela ngabuya ngafaka lo mntwana ebhavini ngamgezisa ngalo tswayi uma ngimgezisa ngalo sawoti ngaceda kumgezisa ngabuya ngamgcobisa levika gel umntwana waphila bobamshaye ngemthebulo kodwa lo mthebulo umntwana waphila baphila boyithuna till nanamuhla lokho abasahlushwa ngilutho umntwana bokangala lebusuku emini bokaba right mara ebusuku lenkinga iyavuka sukela ngiqale kungena kuleli sonto ngithola kuphila ngithola nokuthula empilweni yami bungana kuthula empilweni yami kodwa manje ngiyaphila ngiyabonga Mposto Ndlovu ufana nababe wami kimi namake Ndlovu ngibuke nine ngibuke batali bami ngiyabonga amen. Ngitele kutobonga iproduct yala ekhaya nami ingisitile kakhulu bazalwane. Kuqala kwami ngaqala kujoyina lapha kaMhlushwa bengine kunwayiswa buso nje bungiluma nga-understand ukuthi kwenzakalani ngambona babuNdlovu asho athi labanye bayalunywa nje ebusweni ngila ngaqala khona kusukuma khona bazalwane ngathenga isawoti lobovu nerap iphuma rap ngafutha ngageza sukela lapho bazalwane nje nebantu bebangangibuki yathi nje bangizonda la ngihamba khona nje ngathi banesicanu nami mara kusukela lapho nalabe bangangibuki nalabe bangangikhulumisi babeya badongikhulumisa amen bazalwane. Nemali ekhaya beyingahlali ekhaya imali beyifika iphinze indlule singaboni ukuthi imali siyishonisephi yenteni kahle imali kodwa nje nyalo seyiyahlala imali iyahlala imali yalenyanga le iziyotfolwa imali yenyanga letako bazalwane nekudla ngalokunjalo sibancane ekhaya sibaningi but kudla bekubita ukuthi sibuyele kayi2 esitolo siyothenga ngenyanga leyi1 singa understand ukuthi kanti lokudla kushonaphi mara nyalo sekuyahlala inyanga iziphele kudla solo kukhona kuningi bazalwane kuningi manje ngeke ngikucede ngadla isikhathi salabanye ngiyabonga. Mina ngihlangane nomama eSekhunda last year February nge2 ngafika bengifile sengigujelwe negodi ngafika ngopha kuningi engakubala ngathatha isikhathi eside ngibala okumgcoka nje ngafika banginika usitswayi engingakusho nje okubalekile ukuthi akekho udoktor wangilapha umobo ngalashwa ingilozi yala ekhaya umama wafike washaya lekhanda lami elincane washaya amahlombe ingilozi yala ekhaya yase iyangivusa yavala ithuna bathi ngithatha utswayi nyogeza ngizange ngageza ngafika endlini ngaguqa phansi ngakhuleka njengoba umama eshilo ngathatha utswayi ngabilisa amanzi ngawufaka ekomshini ngakhipha igaqa eli1 elikhulu
ngathi inkosi ngicela uhambe uyovala le mbobo evulwe usathane ngaphuza utswayi wami kwanqamuka umopho ibandla engikhonza kulo ngikhonze esekunda ngiphuma phansi kuka Esther noMasina ngiyabathanda lapha bekhona ngiyamthanda umama benginaye eDurban ngeGood Friday nomnqamleze ngothenge khona bekumnandi kakhulu ngiyababona bonke bebakhona la eDurban abusekho ubunzima